Even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay in this world one more day. When your time come, walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia, kita tak akan mampu untuk bayar pada Allah untuk hidup satu saat lagi bila ajal kita tiba. So, kenapa kena stres, mengeluh sakit? Tukar sakit tu kepada syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat pahala besar, pahala Alhamdulillah, terutamanya pada 10 awal Zulhijjah. Alhamdulillah ni kita puji Allah. Allah suka lah. Allahu Akbar.